Makefuin yan mo icherwano rakwavat-vatek. Kumavuswo ipiwalam no tawam manarang si Magdalene Maria. Kanyi Maria a inanani yake. Akanyi Salome. Sumarang nuwa aneng. Mangida ikorisdo katao-tao ni Yesu. Apnerak do ni Ciyo. Do ipi rengar-rengang narana Mangay sirado nipayan daso katao-tao ni Yesu. Amyan sirado raraganam naknak mendawo kabono tawa sumidong sira. Mapilis so rakuavation. Nipanebda. Cita endam ni malulugranawo rakuavato. Sumdep sirado usibnam macita dawo mauvatao. Umlisnado kawanan no nipayanda si Yesu. Mayayub so malava nga ayub. Uriwo ni ugtoda. Maniring wo mauvatao uriyam. Di ka maugtoa mavukao. Ta kukatenengan inyo aya kumalaso yada nipadket do joji katao do nasalaa si Yesu. Yana jingyan dudya, ta yaranani mirwa mavye. Tunyo tawo yadani payansya ito. Kanginyo na manchinya do machinana udya. Ipanchinyo jipite, tawo ciring na ni Yesu man mapa kanira amangido tiadidi. So ipakacita dasya dodang. So na ipangununong no minaciring najira. No mangi kanyari dam, mangi kayak danya. Malalayo kumaruranado usibna. Jidani pancido tao, ta manyari sira. Apnerakdo ni Ciyoam, mirwa mavye si Yesu. Uni mano mana nipacitan nano katao-tao naam si Magdalene Maria. Iyara naam nipamurwawan nani Yesuso apitoa kalamsuyan ni Satan. Iyam ni mangi mancinyado marababso ununed minakarari ni Yesu. Mamiring da si Yesu ni mavyairana kapaka miring da pa si Maria ni makacitara na siya. Jidangano ingi. Mavituso variuriam macitarekranawo pacitan nano katao-tao na ni Yesu. Do rarwaka minakararina. May pangido ilida. Ipancida do karwanda machinanaw di Yesu jida pangano ingi. Ni mano jinam mapacita si Yesu do kuman. Asaso ikakarwan. Machinanaw dia. Niwuya na sira. Ta mal masiraso nakenakam di yamatadoto. Akmay vatoso unoned. Aji ngano yung do ciring dano tawa ni makacita siya animirwa mavyay. Maniring si Yesu jiram mangikamodo picha mamatawan na. May limwang no mapasarya ciri-ciring nani yamatadoto. Do tao do karawan. Umano yung diakena umyaso katak-tak do katao-tao dam. Pataradangan ko sira. Uji mangano yung atawam pasyayin ko sira. Pasingsingtan. Mangano yung atawam ipantana sira ni yamatadotoso uyo yatda. Mapivariso mapiruka bavare. No pangurayan dawo ngaran kuam mavurwo dawo kalamsuyan ni Satan. Akapi reriak daso macitarka ciring. Tanatoda minanyiwo tukra. Umyupso makararakat ako suriam apyasira. No pauptaan dawo 5 daso mingenatawam tudapyasira.
Ti kana ni Yesu aro wachiring ipancina jiram, meja kavatrana mangido tingato. Umlis na do wanan nanyi yamatadoto. Kang idara nano ni machinanao ji Yesu. Amilimwang no mapasarya ciri-ciring nanyi yamatadoto. Do pikililian na. Sui kano yung ni Yesu machikaop jira. Mantanyiraso uyo yatda. Mapivariso mapiruka bavari. Urira naam yung kadno kano yung no mapasarya ciri-ciring nanyi yamatadoto. Ay pilimwang da.